Community ki level da drug ki thabak tawa missing da support tawa haiba stereotype allegation nama hek lei maduti am totally lale koi community dagi kana su drug support tawa leite ko drug sigi saitheng phangi se community ni ko miam ni koi drug koi gi pangan dagi drug tawa la su yoram su maitai dai drug tawa yoram su any particular community madagi drug tawa su yor ko matam da madu gi awaba saitheng phangi se koi praja miam chineba Mayam bukrumzari dom ningri bas impact news ni ai Joyshree Usham na impact news ki manung hunada taram nokchari ngasi ki discussion ji hodok chadringai da ahan bada breaking news amami ngahaki mamang da Imphal International Airport ki baggage screen tawum matam da brown sugar for 100 kg Kolkata da chatkadaba adugi Indigo flight passenger ani gi mogi baggage screening taw matam da CISF na maina phare habegi pause leire aduga khoi official over report fangle aduga passenger ani asi kanano haibada kyam gai oinam laikon kyam gai muslim Imphal East gi KH Sabir Ahmad chahi kungamari aduga ani suba passenger duna kyam gai oinam laukon Imphal East gi Said Sabir chahi kunga taruk masina latest oiba drug ki oiba kg mariga chamagi brown sugar Imphal International Airport phabagi pausi masina latest breaking news oire aduga masida natana ngarang nomidang wairam hojik Thobal brown sugar Imphal International Airport phabagi pausi masina latest breaking news oire aduga masida natana ngarang nomidang wairam hojik Thobal district lomda Manipur police moi police ki Thobal commando team moina admaina operation drug ki anti drug ki raid operation chathabada drug trafficker ni haiba miwe ani phara matungda ahum suba muk phage na chatpa matam adugi operation dugi marak tudaida hana phakiba ani dugi marak tegi amana thang na thinbadagi havildar amar lekhidraba havildar dugi mamingna KH Suresh kawi mahaki lekhidraba asiba hakjang Jennings mokta leiri aduna masina police ki side tegi thoklakpa press note ni aduna hojik irang su yamna lei haibagi pause akoina hafe tajai aduna ngasi akoina chahi ahum si akoi miam Manipur miam se tum waduna dum lakpani chahi ahum mamang dagi aduga akoi crisis marak chahi ahum marak reiza narco terrorism gi sigum je miam leire haibje akoi miam gi Manipur miam gi kholaudi adum leire aduna ngasi akoina khana jadawrbasi narco terrorism je leibra leitabra haibagi waha adugi wafam da khana jagdaba nate narco terrorism je leire hairabani na mayam adum leire haiba taragadi ngasi bhawa adum leire base karigino drugs ti nungtigi every week nungtigi tum phabagi pause dum lei Manipur gi Churachandpur district gi nupi amana lupa crore ama henba drug heroin puraga Churachandpur dagi Aizol rom da chatpa adu Aizol police na phabagi pause lei masi nahan Jun gi tang ama da thokibani aduna crore gi drug si atum phaba taraga su police ki side gi war on drugs ki campaigns hanjan chathaba taraga su checkpoints masing hengat pataragasu security forcing masing yamna sum nong nomai hengat pataragasu lenga ki site gi di efforts miam chathari haibaje hanjanjanna efforts miam thadabagi mami taragasu kari damakta ngasi phawba adum drug ki karbar drug ki economy drug ki money ji masi adum leiribano haibaje achobu wahanga mawari aduna swai zeida moida finance sauba achobu network ti phaba ngamdribano haibi question ju yam chaun leiri aduna ngasi akoina puzariba topic Manipur under the shadow of the drug economy aduga akhoi panel members na ahan bada Oza Nando Luwang social activist Oza Butaram Nokchari ani suba panel member Oza Michael Lamjathang Thadou Leader Oza Butaram Nokchari aduga akhoi hom suba panel member Oza SM Jalal president AMMOCOC Oza Butaram Okchari Oza discussion hodokcha basi ahan bada ha Oza SM Jalal dagi hodokcha ge Oza ngasi mag airport dagi lising mari ga cha mai henba brown sugar fagat pegi pause leire ngarang Thobal district ta drug rate chatha bada havildar amada detainee amana attack tawbadagi lekhidabagi pau police report cha khoina thengnaje Oza dagi khangjaning basi khoina drug ki sungma network leire ha basi am kuina tum khoina taja bataragasu ngasi phawba magi network sidi thugai bangam dabagi mami tarakpa adai Oza dagi khangjaning basi sikomba khoigi drug ki sigi network se tum kanna leibaje masi moi finance tawba makok thongba influential people moigi hand se yaw ba
Gimami, ne Haigador Bra, have the carriers to the Dumparaga drugs Pagapadi Miam Labina, do issue didum labina, the bigger hand Amalay Ozagi Mokatambi. Somia Kogi Draki, a Kogi Potsia, Koi Manipuri, amna Kamanwere, Aduga amna kidding I were, Aduga Masi Hokiba, Matam Kagi Mamang Dagi, Masi, Kogi Miam, the apprehensive poiba, Adumbayam hot issue more like a lakpani, Aduga. अखोई मियाम नसु ड्रग्सी पामदे मसी ड्रग्सी मुथत नब तौसी हाबसी एंगल कयादगी मसी तोंगान तोंगान बे इहौ मियाम अमा हौबसु तुम लैग्रे अदुगा खोलाउ मियाम अमा लाउनबसु तुम लैग्रे स्टेट की ओइबा लेवल दा अखोई अमदा गुम्बा कदा गुम्बा अदगी अखोई यादा गुम्बा तोंगान तोंगान बे लुप मियाम अम सेमगा ड्राइव तौदना होनबा मतांगसु लैग्रे लोकल लेवल दा एंटी ड्रग कमिटी मियाम अम सेमगा होनबा मतांगसु लैग्रे अदुगा नाकल मरोमदा अखोई पुलिस की अखनबा ट्राइब म्याम अमा पाइखतपना सिंगबगी मतांगसु लैग्रे दो लाइबक थीबदगी अखोई लोकल लेवल दा एंटी ड्रग की ओइबा मूवमेंट चथबदा अखोई खुदोंग थीबा नंगेबा एंटी ड्रग तौरुबा कांगबुसे मसी दशा तादना जेल लेरुबा फसु यम लैग्रे एंटी ड्रग की ड्राइव चथबदा लिलोंगदा अखोई मियोय अमा अखोई ड्रग की अदुगुम्बा मियोय सिंग अदुना अखोई नोमैना काबलकपदगी पालगा लैखिदबा अदुगी थौदोकना सिबसु लैखरे काइरंगदा अखोगी एंटी ड्रग की कमिटी अमना ड्राइव तोरुबदा हौजिकी ड्रग की मियोइसे मसिगे कांगबुसिगा अखोई खना चैनबा नोय कामनाबनि सिंगबा थोरकपदगी आरे एंटी ड्रग की कांगबुदुना फु चैबनेन तौबदा अखोई सीबदगी सीबा यौरकपदगी एंटी ड्रग की तौरुबा कांगबुसे जेल चंगुबा खोलुबा अदुगा एंटी ड्रग की कमिटी ड्रग तौबसिंगदुना फ्री दे लेहौबा जेल एंटी ड्रग तौरुबा कांगबुदुना लोगी मियेंगदा मखोइदो जेल चंगरे अदुगा ड्रग तौरुबा कांगबुदुना अदुम फ्री हैंडदा अदुम लेहोरे सुकी थौदोक लैग्रे नकल मोरमदा हौजिकी मोइजिंग हारिबा एरिया तो अदुदसु ममांगदा मिसिमिना थोकपा अदुगा इवन मराल लेजदबा पुलिस ऑफिसर ओइला लैबा मी फावबा जेल संगमना सिंगबगी थौदोक थोखिबा लै ममांग दस लेके ngarang gi thodok si natabida to pos myam lai myam lai khre sumaina ado marak se sira akhoi ma ki oiba experience su akhoina hojiki hairiba area sidagi akhoi drug ki yamna maru oiba akhoi misakama akhoi matamama da maming mathari panjaroi ge police officer amada akhoina maming matha se pirui noma ado hairiba mioi se ma se phagat phiona hairuba numidini shuba numita hairiba mi du ge manau no pase मसिगा मागे बनाउ नुपिगा आइगी युमदा लाई अदुगा अखोय यामबदी तौजद्रबनी हौजिकति तोखरमनेना हाइबा लाई एप्पल किलो अदि पुरगा मदैदा अखोयसि पाखखिबा हाइतारेको कनाम फोबा खंगदबा पुलिस तु खक्तदा पिरमबा मीदुगी ममिंगसे अदुइदुना नुमिनिनिगी मतुंगला हौजिकी मीदुगी मनाउ नुपासिना अखोय ताजौदी तौजद्रबनेना आइगी युमदा हाइबा लाएबो मदैदा अखोयसि अखोयदि सुमाइना फ्री हैंडदा कोइसा चलिबा मिनिना अखोयगी ड्रग की तौरिबो कांगबुसिंगसिदि मोइदि नेटवर्क से वांगी द संगे यम वांगी क्रिमिनल नि मोइदेको अना अखोयसि सॉफ्ट टारगेट नि अदम खुदोंग थिबा नंगबा याबगी अकीबा लैनरको अदुना ड्रग तौरिबा कांगबुसे मसि नाखै सेंगना लाक्सन से हाइबा तारगदि अखोयगी पुलिस फोर्स यामना सिनसर ओइबम चंगेबो अदुगा पुलिस फोर्स ना सिनसर ओइना वर्क तौबदा political gi tongan tongan ba level dei khut thinjan bitaba aduga phajana nakhai sengna police pu phajana work tohan ba aduga law gi matungina chapchaba dandi phangan ba maral bu leiro ka ti dandi phangan ba gi thabak ama chathabam change ba ana haujik si anti drug ki movement tawrane ba khoi gi seisa local singsita adu mi se pharaga pirane ba nong ngan ba ga anti hujik drug tawri ba kangbu si ti sanga yam wange ba police ta अदुने एंटी ड्रग की तौरिबा कांगबु से अतोप मराल अमा मु पिसलगा मखोइदो मुकदा अवाब अम ताहलेबो अरे तोंगान तोंगान बा लेवल लै केललेबा कांगलेबो अरे पुलिस त पीखरगसु खर लेरगा थादोरेबा फ्रेंड थादोरा कांदा नोइना पीरगसु कै तौजै यागेना हारगा मोइ ममांग दैदा मुकगा थोरेबो अरे एंटी ड्रग की तौरिबा कांगबु दुदी अखोइगी गाड़ी अखोइगी अमनबा अपटपमदा तोंगा वान वाना तोरा वर्क तोर लैदोइ मिदा ड्रग तोबा कांगबुदुई गाड़ी हन हनबा तोंगा थोरक्तोइ नोमै अफा पायर तोरक्तोइनेबा मजिगी खुदोंग थीबा म्यामा खोइसेसे मायोनरि मसि कनाना थोनबनो हाइ तारगदि लैंगाक सिनसर ओइबा अदुगा पुलिस फोर्स सिनसर ओइबा अमा चंगेबा अदुगी मखादा प्रजा सिंगसि फजना इन कोऑर्डिनेशन दा ड्रग की मायोक्ता इराडिकेशन तौननबा मूवमेंट से चथरगदि इफेक्टिव ओइगद्राना खाली अदुबो हौजिक मणिपुर तौरिबा ड्रग सिंगसि अखोइगी ngarang nahan guwahati da
mi khara phayana tawba ma leibani mi manga mu phayana tawba ma leibani ba adugi du kwakta dagi ne haina tor kanda adudi akhoi kwakta dagi sumaina phayana taw kwakta gi akhoi mi pham tawraga mayam du amuk hanna kwakta khun sida thamda waina akhoi warep lawraga lauthuaga movement hore ba ko adaida phari mi sing je loina feather akhoi gi kano chaba aduga carry tawba mi ngak tu oiramme kingpin di yaude kingpin yaude ba du kingpin du di nungaina leiri ba mohin sijina ba mi ne ba phari se du kingpin phade ba moi sing du interrogation tawba kingpin ji kaido khanga moi do ino ba adu kingpin du phagatte ba kai kino sinita oza hojiki hariba khoina particular khoina route khara or mafam khara je dum pawda yam toina thengna ba khoina identify tawbada sum toina chongthorak pani na masi pandabadi yadaba ozana je kwakta panbire lilong adagi mojing swaije area khara je kyam gai swaije drug ki case yam toina thengna re ba khoina pawda aduga ozana su same takpiri CSO mayam na di hariba mafam du dagi su thoglak pa volunteer mayam ne anti drug ki drive mayam chathaba targa ju drug ta support tawba community ki mioi singju mayam amadi leiri aduga ozana su takpi politicians singi khut thinjan ba adugi high official ranking official police singi moige ju khara connection amaz leibi mami ju tabagi wafam ju ozana panbiri adu oza masi yamna magi drug ki paisa zidi yamna chawba paisa ni na akhoi gi Manipur crisis ta chingchala ba matamda akhoi gi crisis ju drug ki issue dagi hawbani ethnic ki communal gi sidai da oina akhoi gi wakhande thadar leire narco terrorism or drug money dagi hawrakpani haibi wafam zlak ba swai dadi kari mot thambi achumi akhoi gi masi kanoni akhoi gi drug sina piri ba chitheng se akhoi gi future yamna choba chitheng ne aduna maramora kanda drug si eradication to ba se masi yamna tangai phadana tawda yada ba thabak ne aduga akhoi su madugi damakta akhoi commitment ne aduga community gi level da drug ki thabak to ba mi sing da support to ba haiba stereotype allegation nama hek lei maduti am totally lale akhoi community dagi kana su drug support to ba leite ko drug sigi saitheng phangi se community ni ko miam ne akhoi drug akhoi gi pangan dagi drug to ba la su yorama su maitai dai drug to ba yorama su any particular community madagi drug to ba si yorko matam da madugi awa se theng phangi se akhoi gi praja miam sine ba yes ado drug to ri ba kangbu sing se moi to ba moi gi kangbu se jati bijati khaide ko drug masen se akhoi maitai oigera pangan oigera cook se ji de moi se class am tane group am tane am nungsi nei ba ko integrity yam lei khapsani moi masen je ko aduna moi di power lei bani na moi ge mayokta akhoi gi icham cham da layman people sing ji moi mayokta wakan na ngang ba se lanai individual ta ga na ki bi ngang na da su dum yaw bi wani aduga ta siang badi moi se aswaida akhoi ge khudi thiraga talera ma so kanamta nu shiro dab jane adu tabo drug ki kangbu sing sina moi ge money power aduga moi ge kano sina maram waraga moi ge mi khomba moi ge backing khomba mi moi ge khara aduga wild oiba mi khara moi ge grouping shema ga thok to ba kare hatare gundai jamge grouping gi thok to ba kangbu di adum oidana ko madagi chaitheng do thanaki bagi wani kano de hauji gi ngarang gi nahan gi se ngarang gi se masidi akhoi gi hariba mayam sidagi sin sidagi para totally tongali ko okay ngarang gi simati akhoi gi sen thauna baga mari leina ba ko ado sen thau ba chali si chu akhoi gi pangan macha kharagi paisa ujiki mojing macha sira paisa ton ba adu thaubi na bagi damakta akhoi husiki hariba lei khidriba akhoi gi inause masida engage to raga mana si dio da lebagi adu di police report na kai da makta drug mari leina ba operation ni hariba no habi question ju lagli swai de adu masigi si amna police ki si amna contradictory oi makoi mi do kan madude allegation false allegation lakane na adu gi potu taunabagi mawong ni adu akhoi adu gi question do lakpa kan da ni akhoi da achobo issue ma lai si kari gi mafam da drug ki da bakta racket changbo oi taraga di civil dress da mi ahum khak chala kamaina racket changbo no mamangi wande ge heta mi si laga adu mi si purga sakhi habagi subject to correction na khoi pausu tajarak bal lei aduga next day to da paisa pina nan bagi wari watai sanaba lei haiba na chingbagi adugi chatna adu chatpa tu da pangan macha gi gari tu da tonga ga chatpani hariba pangan gari puri ba pangan macha si so moi police ki gari na te lanai gari ni oza undercover aina chatpa zu leidana ko ase mi police ki dress laga gari police gari la di chen ki gedra bi undercover on chat madi mi ahumna
चाउरबा खुल अमदा ड्रग की थबक तौबा मी फाबा चतबा मी अहुमना फाबा चतबा याब्राबो अदु क्राइम इनवाइट तौबा चतबा नत्रा अदुगे एलिगेशन कम्युनिटी दे एलिगेशन तौरपदि टोटली बेसलेस नि मदुदि यारो अदा अखोई तसेंगना अदुगुम क्राइम तौरैबा दुदि टोटली अखोई कंडेम तौई क्राइम तौरीबा मीदो अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लमोय ngaraang dei पाउ ताबगा अखोई मफमजिदा अखोई जंक्शन रा अखोई लेरिबा इसामकसु चलगा अखोई हुजिकसु हंजरई बनी अदुगा मफमसु तौरगा मीदो कोइ थीनरगा फारगा अखोई सिदल लेरे पुलिस को कोऑर्डिनेशन तौरगा मीसी पुलिसना कवर तो हनग्रीनी ngaraang कल्प्रिट मसामकसि अखोई कवर तो हलिनी हौजिकसु हुजिकि हारिबा एंगेजमेंट सिदा चेनबा पान मसा अतोपसु यावरिबा अखोई अमा फाव स्पेयर तो बिगनो एला अखोई हारिसिनी हौजिकि सुरेश कुमार हारिबा इनाउसी आय नाकल मरमदा आइगिति कनोनी आइगि लोकेल नि हाबा तारे आइसु फौदेल दगिनी आदो हौजिकि सुरेश सिसु अखोई एयरपोर्ट फौदेल एयरपोर्ट सि लोकेल अमतनी आइसु लोकेल नि आइगि इनाउनी को अदो मादी मसामक्ति आई लोकेल दि पाव फसन लौजरे मसामक्ति याम हेल्दी ओइबा अदुगा ड्रग कुंबा करिगुंबा चाबा थकपा अदुगुंबदा इन्वॉल्व तौबा मी नते पुलिस फोर्स ता फसना लेजबा मिनी अदो मंगोंदा सुबाइ तौरगा थोख्रिबा थौदोकसे आई स्ट्रांगली कंडेम अदुगा नाकल मरोमदा मागी जस्टिस तुगी दमकता तौफम थोकपा तौबदा अखोई मदुगी दमकता सबस्टांस स्टैंड तौई अदुगा मी कल्प्रिट तो अखोई हुजिक मयाम चंद्र कोऑपरेशन पिनरगा पुलिसना रिकवर तौब ngमनग्रे हुजिक मखा तारकपदा इन्वेस्टिगेशन चथबदा बेस्ट लेवल दा अखोई मतेंग पांगनी अदुगा हौजिकी हारिबा खुनसिदसु एंटी ड्रग की ओइबा मूवमेंट मखा ताना मूवमेंट तौननबगी अखोई याम अकनबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगी माइकेदगी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा अखोई याम कन्ना इंस्ट्रक्शन ngarang dege अखोई तौनरगा लेबनी अदुसु चपचाबा मखोई मूवमेंट सु अदुम लेगनी अदुगा मी सिंगदुगी मथक्ता लेकाई खुनगी ओइबा कनो सु एक्शन सु अदुम लेगनी तौबतबो हौजिकी सिलेसिदा इन्वॉल्वमेंट सिलेसिदा अखोई ड्रग की रैकेट चंगबनी ने हेक्ता हाइजनबसी मसिदी पुलिस ने सुमाइना हाइरपसे पेंद्रे हबा मसिदी लोई मोटनबा अमल लेयबको लोई मोटनबा अम लई आई ngasa हाइजखरेदना आदु मसिकी पोछि सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन ना हाइजरक्शन दुगा पुलिस ना मोइगी केनोदा चटपने ना हौसे पिरिबे स्टेटमेंट से सिमक्ति अखोइना फंगजरिबा लोकेल दगी फंगजरिबा इन्फॉर्मेशन सिगा ग्राउंड इन्फॉर्मेशन गा पुलिस की रिपोर्ट सिगा मानद्रे हाबे ओजागे वाफमनी ओजा दो क्वेश्चन अमा हंगजाउगे ओजा दा कितंग मतम दि सांगने लौखरे ओजा ngasi एयरपोर्ट ता फारिबा ब्राउन शुगर जे लिसिंग केजी लिसिंग मरी गा चामनी मसी कोलकाता दा सकदबनी हारे अदु मसी मणिपुर गी एयरपोर्ट दगिनी ड्रग से कराई दगी लाइबनु हाबा मसी मागी रूट से मसी म्यांमार रोम दगी लाइब जाला नत्रगा ओजागी मोता ओजागी सुम खंगजाबदा मणिपुर दजु सिगी ब्राउन शुगर जे साफम लेरबा जाला ममांग ददी अखोइना ब्राउन शुगर मक्ति नते अतोपा ड्रग साफम बस तौरे हाबेगी पाउदी चही खरगी ममांग दा लान ममांग दा क्राइसिस ममांग दा थिंगनाबदी लेख्रे अदुना बट ngasi फारिबा ड्रग ब्राउन शुगर से मसी अखोई मणिपुर मनुंग दगी सुंगजाबा ब्राउन शुगर ओगिदरिब्रा म्यांमार दगी बॉर्डर क्रॉस तौरगा लाकपा ओगिदरिब्रा लाकपा तारगदी करम रूट तगी लाकपा ओजागी मोट खरा अखोई सिरेसिदा ड्रग की रूट हायरगती अखोई म्यांमार दगी लाकपनी ड्रग की रूट हानदगी लाइसिको अदु मखा तारकपदा अखोई फ्रेंचाइज दा अखोई म्यांमार रोम दा बेस तौब कंपनी सिंगसिगी ओइबा फ्रेंचाइज दा अखोई लोकल लेवल दसु अखोई मैन्युफैक्चर तौरे हाबगी पाउ सही हौकिबा सही खरगी बबांगदगी अखोई ताजाबल लैग्रे ओके अदुना मधुगी किंग पेन सिंगसी मधुगी ओनर सिंगसी थिरु मतमदा तोंगान तोंगान बा हाई रैंकिंग की अदुमा मियोय क्या अखोई चेनाबगी पाउना सिंगसु मांगदा लैग्रे ओके अदा ममांगदा हौजिकी हारिबा मैन्युफैक्चर सिंगसी मफम खरदगी फारे हाबना सिंगबा खरजुदुम लैखिबको बट फारिबा सिंगसी अखोई कनोदा अखोई करी हाइतारे मेशिनरी मागे कनो मैन पावर अखोई थबक तौहनबा कांगबुदो अदु ओइना फाबा अदुगा अदुगी ओनरशिप फाबा सोंगमदबगी ओनरशिप फा पुथोरक्तबगी इशू सिने अखोई लमदम सिदा लैरिसे अदुगा ड्रग की होरकफम सिदी मयामने हेना खंगनै अखोई मौसा गोल्डन ट्रायंगल लोमदगी होरकपनी म्यांमार रोमदगी लाकपनी म्यांमार की रूट ता लाकपनी म्यांमार की तोंगा अखोई सि योरकनबगी तोंगान तोंगान रूट सिंगदा लाकपने बको अदु म्यांमार की रूट हाना मोरे रोमदगी चलंबा मोरे रोमदगी चतबो सिक्ति नमली वांगली चोरोदगी सोम चतनरमी अरे सोमदा चुराचानपुर साइड रोमदगी सु लाकपगी वा अदुम लैको अदुना सुवाई लैनबनी अदु ख्वाइ लुरिबदी अदुता नतबा लोकल दा मैन्युफैक्चर तौरे हाबा पाउ लैख्रे हाना
Thank you Oza swai tension jage Oza Nando da lak jage Oza hozik Myanmar rom degi lak pakta na tabida locally manufacture tawba sigumba drug sathi raba mioi khunai gi singna riba sigumba drug minash puthok riba sigumba sungba gi zu pau mamang su khoina leikhre officially Oza na zu sigi pau gi wafam ju thambirakle Oza de khangjan mi hozik drug sim am marang kaina leirabni na Manipur ya outside tadi masi yam tangna yolaga paisa yam phangbe Manipur manung da phawba just yamna paisa paida mi phawa drug se dum leiraga chaba se irai rai na phangbagi mami se tarakle dum cham chani chamni chamga da sum phangbagi mami tarakle habdi hozik naha sing je already frustrated oina lebni na akoi office ke hek mamang da zuturen mapan da khoina dum sometimes naha sing je khara mafam sadna hippaga tura leiba thengna je adai si dan tana asigi not AOC gi lines da zu khoina dum ipong pong na broad daylight injection kap pa khoina zu imit na zu uzare aduna drugs yam tina marang kaina leire society da threat amadi oire ozagi mothambio drug si yam phangbam moiba pithribi wa yam phangbam sing manung da Myanmar ja maneba Myanmar ga khoi si yam nakna ba ya khong he kan thok badal leiba lam ne ba yam nak ba jaga ni ko Myanmar si yam nak ba jaga ni sigi dum bot pusal aga sida marang kai phangba ada Manipur da su mu matam gi matung na chakhol pai matung ina ade madu da wakhan thada ba paisa thada ba kangbu ma Manipur da lekhala amina madu su drug se mu sungna ba hoi am quality khena ba standard khena ba du aduna tongan bo phom drug ti marang kai Manipur phange ba ada khojik drug si da khoina drug la lon bagi drug ki question sa khoina mi yeng ani thong khai do yeng ba ba ahan ba drug si chaw chaw la lon bagi kangbu ma che adiga ani su ba drug masa masa ada akhoi Manipur di issue wori se khabar da TV da adigi political gi adigi mayam gi public platform da kai da issue wori se drug achobo la lon bi wari sine ba airport drug adu fare ye adu tawri ye haiba ko asi di amom da nakalom da khoi socially yeng madam da di si drug ki wena ain gi yam sojer ko socially gi wena yeng madam drug airport da acho pha ba si amom da khoi samaj da yam sok te ba miyam da sok te ba akhoi da soi di uje hang ba da job gi do so akhoi singi da sangi ba drug se khoi swai gi naha jing singi sangi si da cha sali gulu ja sali kanok ja sali je si drug si ne ba le kai da nganu hurali ba yen hurali ba second hurali ba gari macha hurali ba nipi ngana crime tori ba phatta ba crime sathi adi crime toi se akhoi singi da sangi ba drug khana uchai drug ne si drug masam drug federal company mak te yon base si ne ba Manipur du huji am problem thoi mi khanari ba mi ha le ba crime hek to ba crime ding je drug acho ba yar po de phari ba adai phara ba kilo da pura ga sona chakhre adu na pure ha ba drug si di amom mo khoi huji si thoi ba crime si ga di khara mai mu le ne dri yo mo je adu dana huji maduna acho ba nap andai tongan ba khoi gi le department acho ba phana ba drug macha am pha ba se piece yu machi da troga le khulak ta nungti gi chatna khotna chatna ra yonari ba ko acha bo yonbo imani man mana bani si jamane ko kanglup nunglu yam chida yam naina su haina bo fatte ko ada icha chana ba itok tono ba sigi poching si akhoi gi drug macha se sigi problem si di ai hana yam da si di akhoi Manipur police na yam hena sida attentive oi biraga akhoi puning chang attention lobi raga thing ba su am kane ba nap na kai na cho wa akhoi king pin phana ba hona da labor thada raga kari ge tawbuduna amani dana ko aduga hojiki drug macha se Manipur gi akhoi myam na hoji maira pai bi ne yam phajari ba ngata le kai da kalap da phai macha na thol ba problem mi ha le khole ga to problem yam jine ba drug macha gi kono ji su akhoi ma si ju kala chat ba to akhoi myam nei na ba da drug airport da drug pha ba wa political issue ni sim chat ki ba ada khojai jog da gi airport gi 2018 da borang ni jo pha da na du political issue koi nan chat ba adagi adu mamang da honorable hanagi chief minister ibo bina pai nge da su mung pha ba SIT CMA du tawre mapu ma khang de ga ha ba drug issue koi chat adu gi kampu da zum lai re ba airport swai de pha ba adu palian de pha ba adu pha ba we hoji lu ri ji asun ma pam da pu gi ba da drug si swai da pura swai tha da swai kai tho ga swai sanari mem se masi kana na thingi kana na masi da government ka yam keno puning chang thabak tawri ha jine ba khoi ying do crime di sideli thok toi ni ko puji phuna rei chane rei ba toi ma da ngarang gi mojing gi du phojik mayam panaram ne khatang pong sari mina madu gi detail chang jero moi drug related oi re ha se ko kai mo oi ram me khala chu drug macha gi wari oi doi ne ba drug kilo yom budi oi ram oi doi ne ba adu su oi di hai ba ma sing dong rei ko ma gi lekai gi adigi moi gi mai le na ba loop mayam sing toi police na di son da charge sheet ama ma gi keno ma thadu rei sem ga smai tau ne si tau ne adu police ki chu ma moi ja hoi mak da hoi si ne chu mi chi la le chang jab na je de hoi ha ji je thoi ba thok du gi wa pham du ne ba aduna crime punamak da thawin chin oi ba Manipur gi woina context oi ba crime kun drug macha la rom ba sing che le phunari su adu ni communion thok du je dei ni ko drug kilo la rom ba da communion thoi ka hai di drug communion ga thok du je communion rai wo da si mahau sa na akhoi gi phatta ba mi ani gi mak da gi thok le ba horo pham je ta hogal le ba aduga madu da apha ba gyam ta ba hai sing myam jina mai kanglup gi lep na raga phajaba wakhalon myam puthona ga khana na bani ko phajaba ji mi khana na bagi phajab ni ko अब लेबाक की दिमाग भी ने बा मोगी मोना माई कालुप तो इंजन बगी फजबा
पुलप तरी फत्ता बदी वैदुनी को मोई की फजे इन खनर गदुना कांगलु की रांगजी थोलक दुइनेबा सी कदुना फत्ता बनी हेता होदुइनेबा करिगुम ngरang दो मिसअंडरस्टैंडिंग थोकतना कइगुम वाफम मम तौरमे खलजेबा अदु हेक येंबदि नाकल अनि मक्तु अखोई कराय बाइदरो मा इनुंग नुंगाइतबु पाव मा तो वेबनी अनि की थोइबा थौदोक तो अमना थांग थिले अमना फा चले ये सिविल ड्रेस त चले ये अदु तौरे खोले होय होजिबुदि हाइबि अंदर को बरोन बे लोना होय ड्रग फाना बहोमदा मागी अरवल थु खर तोबा खंगंदना हाइसिंग चटबा सिजु पुलिस की सु मथौ अमनेबा मी तौदे दब थबा अमनेबा अदु मोजिंगुमा मफम अमदा चंगबदि मोजिंगदि हाना सु अदु मथौदो चौबम सु लेग्रमनेबा अदुना अदुम इरांग खत थोकन जगाने अदु पुलिसना सु चंबीर बोइदादी हाना सु मोय खरे सु खंबीबमदि थोपने खल्लेको आई हाजे पुलिस की तो लाल हाजे न जदेको हाइदि थोक तुंग थोकतनमिदा स्वाइसे सेंसिटिव ओइबा जगानी स्वाइदे तोबा जगानी हाइबसी खरग खंगगदि को चंगबा याबा यादब खत दो दक फारा बखने पिबा पुलिसना सिरेंग तोबि बोइदादे कोई पुलिस बु याम अवाम थाकदा कोई इकाई खुन जयबा सिजु फयबा दक फाबा अदा हुजिक लाइसे ड्रग्सिना हुजिकी मणिपुर मांगहलकपसे मांगहलकपसा अखोइगी गवर्नमेंट ना ड्रग्सी थिंगनबा पॉलिसी दी लेंबे को डिपार्टमेंट दी लेंबे को कराई बाव डेडिकेटेड इफर्ट ओइना अखोइ सिमदि तोरमगे अखोइ हाक सिमदि फजब तोरमगे बु यामना गवर्नमेंट की यामना अतुम स्ट्रांग डिसीजन बल ओइना तोबसु सु उदेबा सरकार एनी पार्टी ने पाइगेरो पाइजो सुनु को अदुगा सुम तौदेबा ड्रग की लूरीसी ड्रग की अचौबदुदी फाबा लाइरिबा अखोइ सरकार ना पगना पुलिस ना फाबागी मोत मयाम न उरिसे मोय ओइना फाबिब्रा सिनेबा ड्रग की लगरंबा कांबुदा ड्रग लोचिंग दुरने अखोइगी फा चले तौरिबा थिंगने लौरिबा लेंगा ओइबे पुलिस ओइबे को मोयसु ओइना फाग्रबरा ड्रग लोचिंग दुना हाइबसी मनि मियाम की वाहंगनेबा मरमदि हौजिक फाउदा अमदा फांगमदेबा एयरपोर्ट ड्रग म्याम फाइको मपु फादेगुंबा पूरक पुथो पुचिन तौबा मी ओइना फारदुए हाइदि ड्रग तुगी लेरिबा ममनदु पैसा ममनदु हुजिक पुरमिबा अनिदुगी ना अदुगी मपु वइंगम दौना तेसे मयाम लै खंगमनेबा अदुना ड्रग की फारिबा ममीसिंगजी अखोइ ड्रग मचा मचा पाखोलोय हाइतारे अखोइ लोंदा पाखोन चपोइ फा मपुदी अम्बो फादे फादबदा लाइदना मीदो अदुगिनेबो हाइंगमदेबा अदुगिनी मा फांगना मपालमना चेंग्रे अतोपा कंट्री चेंग्रे खोक्रे हाइदना एक्सकोंडर ओइग्रे नत्रगा फ्यूजिटिव ओइग्रे हाइबना चिंगबदो अदोंदा नत्रे बहुजिगी वारीसे सुखंगे खंगदन सुरु सुरु सुने छलगा ड्रग की वाफम जेदम लोयबा अदुना मणिपुर ददी ड्रग की सी हजिक सो दुमक अदम चममनबा खुदम ममदन लैने अदुगा प्रॉब्लम दी से प्रॉब्लम याम थोकनेबा हजिक यौ कनदा गाड़ी मांगबुई केस मयाम तोबा नत्रगा नुपी महालमे नत्रा अंगाम हालमे क्राइम हम थोनजेबो जे थोपगी पावम लोगजेबा अदा हजिकी क्राइम तौरिबनि पादो मधु निशागी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दी अल्कोहल वेबियाई नत्रगा अखोइगी टेबलेट अखोइ आइने यादब टेबलेट गुली सी वेबियाई नंबर 4 वे अमदि तो वरंगने अमनि साजाबम दिदु वरमनेबा अदुमाइ तौदना क्राइम सी मणिपुर क्राइम थुब हंदहन गे हाता गदी सुम निशा से निशा चाब मैम थोड़े खंग निशा से थिंगनब होनबसदा खर हेना अखोइगी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ओइन लेबिरिबा अखोइ पुलिस कुंबा कई मैम से मोइ हाइचिंग मैम थादरगा तब सिदि कई मखलबद कंप्रोमाइज तौदब अचौ असांगी मचा ओरसु तौदबा कांगलु फुरुप नाइदबा अदगिदि मिचंग संगन येंगदबसे तौबा सिदगी पैसा ताने खनबसु लाले कनागुम खरना ए सी फा थादो खरगा खर फंगो लोरे हाइबसे लोइ तौ हाइब नतेको कलप वगैरह मरा पाइबी वगैरह पुलिस वगैरह मसुमददी अखोइ नेगोशिएट सो तौबिगन हाइबने मरमदि अखोइ मसी कनजेबा अदुगी वाफम दरिन थमजनिंग जेगी सुमाइन तेना ओजा अदो होय ओजानदि तेनदि थंबिरा दो कितंग क्वेश्चन मचा मता हंगजाउगे हजिकी ड्रग सिगुमगी मयाम इकोनॉमी जे सर्वाइव ngasi भोबो तौबो ngamiबसे हाइदि ड्रग तो पुरकदोरब लंबी अदगी लॉजिस्टिक मयाम जलेजा पैसा दि फाइनेंशियर अमदि सोइन लेरमनी होय नेटवर्क तो मसी ngasi भोबो दum मसी जिदा टारगेट तौबो ngamdabasi करिगिनो ओजा अखोइगी स्पेशली होय क्राइसिस इजु ड्रग की मनी सिदगी होरपनी हाइबसी लेबनीना मसरीजा अखोइगी लेंगाक से पुक्चिल सुइन सेंगदबरा और ओजाना जु ngасai पॉलिटिकल हैंड्स कुंबा हाइबगी वाफम कितंग यार को सेजा पॉलिटिशियन सिंग जु इन्वॉल्व तौरब जाला अदुगो जिक ड्रग मचा मचा योलिबा सिंग दुदी अखोइनी यिंगजबा मतमदा इमुंग जे यामना नंगबा पैसा लेजदबा थबक तो सुबम लेतबा मोय ngak तो ओइबा यामबा ओजा स्वाइ जे खरा तेंतन केनोगी मचिदा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व तौदबा हाइबसे तौबसु यावनी तौदबसु यावनी मतम की मखा सुम पोनेबा अदुगा लोइनमक तौगे हाइब ngamjaro अदुगा लोइनमक तौरमोय हाइबसु अखोइ मदु अखोइ हाइब यामना खंगद्रेबा दु एरिया दुमदिको अदुबु तौरइबा चिगी चेंजबि सु तत्तेदना पॉलिटिशियन जिंगदी अदुम गवर्नमेंट दी नोमय मी दु अमोंग सिंगी तौरिबा कांबु दु सुग तत्र अदुम लेहौदोइनेबा अदुना मोइना खंगेबा लाकदो अखोइदा यिंगथिरतुजे कनानो अखोइगी खोंगुल लेतुजे कनानो अखोइ फादुजे कनानो हाइबगी खंगबने मोइना हाना मदु वमांग याना यालगा मदु मोइना थबक तो तोखरेना अखोइने लौवेबा अदुना फाबा ngamदबनेबा खंगदबदि नतेको अखोइगी गवर्नमेंट असि लोइ मिटना कोंगम सिंगरपोनी
นิงโทกีหน้าพลังเทเลแต่ก็มีกี่อินเทลเจนซ์ไม่ยามจะลอยมันเลยกันกันก็ไม่ตัวนะครั้งเดียวครั้งค่อยครั้งเดียวนั่นเตี้ยว่ะอันนั้นเสียมุงเฮลากันแต่ลาส political issue เรื่องตัวสิ political issue ได้มีไอ้มันมีมาท่าตัวเป็นแต่ยันนิงเดียวก็ไม่ยากแต่การมันต้องปล่อยอินนะมาอันนี้มันมันปัญหาอะไรนะสมัยตรงนั้นเรายี่ทุกอย่างสิ่งก็ตัวบนจนตัวก็สุ่มตะกินเนี่ยว่ะอันนั้นก็ไอ้ไหนเป็นปุ่นตัวหลักกันแต่ดีไอ้ที่ตับปีไอ้ที่ evidence ชักกี้ witness หายไปได้สมัยนี้นะดรักกุมบกี้ไก่กุมไม่ใช่ดีอันนั้นดีต้องมาคุยกี่สิ่งที่ดิโมคราซีจัดไปเลยบ้างช่วยแต่ดีคุยสมมติดรักกุมแต่ดีดิโมคราซีที่ก็ดีขนาดไต้หวันเนี่ยว่าดิโมคราซีที่จัดเลยว่าคุยกี่ administrative pattern ให้ก็ตัว system จีนน่ะดีคุยกี่ดรักกุมแต่ดีดรักหลักขึ้นมันกำเดียวทุกพาร์ก็ติดเตะดรักตัวมีภาษีตัวทุกทหารกันนี่หายแต่หายกันนี่หายกันทุกถึงกันนี่หายแต่หาตัวกันนี่ก็หายไปกี่กันใจรักเลยแต่ดีใครจะกี่เบี้ยว่ะดิโมคราซีที่จีนได้เลยรู้ว่าทัดรบทุกว่ายามตั้งปักคนนี่นะก็ซึ่งเดี๋ยวคุยกี่ดรักกี่ละรวมไปสิ่งที่ยามเลยเขาเขียนว่าอามาเว้ยแบบดิโมคราซียามพักก็สู้เลยรูป system สินะอันนั้นดิโมคราซีจัดไปเลยบ้างอินเดียก็มันดีดรักละรวมบางคำพูดยามนุ่งไอ้บ้ายามน่ะมันนิ่งตั้มบ้าเลยบ้าเว้ยบ้าดูก็บอร์ดการสิชัวคุยกี่มีสิไบพาร์ตี้ซิสเต็มนั่นแต่กินที่ยามมักมันนี่นะก็มวยเนี่ยกันนะมีใครการเก็บคนเก็บดรักลดคำพูดตัวนั้นการเก็บคนเก็บตัวว่าสิไล่รักบ้างำบ้าให้ดรักมันนี่สิยามไล่ไปประชาได้หลักบ้ายามไล่เนี่ยพังบ้ายามไล่เนี่ยยามน่ะทูน่ะพังบ้าจุบุนี่ดรักมันนี่ให้ยามสัมบัลคุยล้วนเด็กก็อันนี้ปวดตัวเนี่ยว่ะอันนั้นดรักสิมันนี่ปวดดรักเนี่ยปูราเขาจะได้กุบเฉลี่ยว่ะท้ายเนี่ยกี่ป้ายผู้สิ่งเนี่ยตกจรำบ้าคุยกันจ้าขัดท่าจรำบ้าอยู่ครั้งสิ่งจรำบ้าดูดีคุยยามจำไปคุยว่าเขารู้มันตกจรำบ้าเนี่ยว่ะมาดูวันนั้นแต่เนี่ยมันถูกปบีก็ท่าอะไรบ้างสิแต่กระนั้นตกเฉลี่ยว่ะง่างเว้ยแต่คุยง่างเว้ยแต่สุกันจ้าท่าแบบคนภาษีคุณใส่แต่คุยใต้ว่ะมาตั้งแต่กันจ้าท่าไม่ดีคุณกี่คุยป้ายเปิลฮัลโหลมันยังก็ท่าบีนั่นบ่ดีมุ้ยกี่มาจ้ามาช่วยไหลตั้มนะบ้าคนนะบ้าอิมุงปูนะบ้าท่าจะเป็นเนี่ยว่ะมาดูนั่นเลยบ้างมังฮัลโหลเกมาดูหลับปุ๊บไปชาดูนั่นน้องไม่เลยละเกบอมเลยละเกอะดูก็คุยลำจอกทั่วเกคุยกังลุบชนะยามนะตัวปกังลุบน้ำเตอร์เกหายไปว่าคนยกเดียวว่ะคุยจิตไหลว่าปุ๊บปีท่าได้ชนะแต่มาดูกี่หลักปุ๊บไปชาดูนะคุยน้องไม่เลยละเกบอมเลยละเกอะดูก็คุยกังลุบชนะตัวปกังลุบในทะเลก็คุยเลยบ้างสิไปได้เนี่ยหายไปกี่อะดูนั่นหลักนั่นเขาเรียกว่าขันจ้าอันนี้จะแค่นี้ก็คุยมามั่งไอ้กันจ้าทารัมบกี้กันจ้าทารัมบคนบกี้ feeling ดูก็คุยกี่ feeling เขาเรียกว่าอันนี้ซาบุตรสุท้ายนะคุยกี่มามั่งไอ้แต่คุยกี่ป้ายผู้สิ่งน่ะคุยยูทำมีวังเลยยูเอาบุกให้ดูมาดูไอ้ป้ายผู้ยูทำบ่คุยกี่กันว่าดูดีกันจ้าก็ทำบ่ดูดีคุยกี่ชาลันจะเป็นทองน้าพนะบ่ชาพาจะเป็นทองน้าพนะบ่ลานจะเป็นคุยกี่มาทูหับนะบุกก็สินทาปังบ่ได้ทับบุกสุบ่ได้มังกำชานะบุกี้มันก็ยูทำบ่นี่ชาจารย์บ่เนี่ยบ่ทำไหนบ่ได้อะดูเขาจุดนี้ชาจารย์จินะ crime ตรงนั้นบ่มีขนาดนั้นบ่ว่าไกลงั้งนะบ่อะดูบุกี้งาตะพัดแต่บ่ทับตรงนั้นบุกี้เว้ยนี่ชาจารย์ขนาดเลยบ่ชีนี่คุยตัววอลเลยจ้ะสมัยนั้นวอลปุ๊บจะคุยไม่ยามใครกันเนี่ยเบี้ยบ่ท้ายน่ะคุยมีไปปุ่นน่ะนปีโลละมีก็นปีโลละมีสิอันปะพอคลอนเดโลละมีเนี่ยบ่อะดิลานจะเป็นมาตำดามีใครชีด้วยนี่ชีก็ได้ดิไม่จะด้านของแต่ใครยามห้องน่ะบ่อะดิมากิเลยฮูริบนปีอ่างจิงจูมาทันได้เลยบิกีบนี่นะให้ดิยุมตรงตรงอันยุมได้เล่นตามยุมตรงโปเลยมีกีบนี่นะมาจินมานอกกี่แต่ได้เลยจะห้องนปีมันนี่เลยก็ทำบีมันเนี่ยบ่มาซามาช่วยยามโปก็คุยตุงกิมีรวนตัวก็ลานได้มีสินะด้วยนี่ลานตัวบินะมีคุณนายกันนะว่ามีรวนกันนะว่าคุยเลยบ้ากันนะบ่เนี่ยบ่มาตำดูกี่ strategy have ตา strategy ไปปุ่นนปีรวนบ่เซ่เขาจิตนปีรวนขนาดนี้นะมาดามจักอกตะบกินปีรวนขลับเนี่ยบ่จิไล่บ่อันนี้แค่นั้นบ่เซ่สินี่ดาดูนะมามังไอ้ดาเลยมันแบบว่าจุดที่คุยเนี่ยคุยไทยเนี่ยไปปุ่นปีรวนมีนะไทยเนี่ยไปปุ่นนี่ชาจารมีนะให้บ่บ่จิกี่พัดตะบ่มีสิ่งที่สิกี่กันตัวก็ balance ตรงนั้นคนน่ะบ่สิลาเลยบ่คุยไปผู้ชนิดชาติอะไรนี่อยู่ตอนนี้กันจ้าอยู่ตรงที่ธารมิมนี่ก็ให้ไปจิตดักมันธารมิมนี่ก็ให้ไปก่อส่วนที่สัตย์เปียเดียวมาทำดูกี่วัคลนมาทำดูกี่ปันทำดูก็เขาจะกี่วัคลนเขาจะกี่ปันทำจะกี่ยำแค่นั้นเองบ่อะดูตอนนี้ชาเซ่มันนี่ปุกิเลยไม่ได้กี่มุทันนะบ่เขาจะมันนี่ปุเลยง่ายนะนี่มียามนะเสียโซสิงอะเด็กที่มาไม่ได้ไปวิโลเคเลยเป็นไม่ได้ไปวิสิงนะปุ่นน่ะคนน่ะบุกี้มาทำโยเลยให้บ่ผมจะไม่ทำจะนี่ Thank you จ้ะมาทั้งยวางกันเสียฮะจ้ะไมเคิลลำจะทางลักจะเกี่ยวจ้ะพอพี่ท่าบาง issues ที่ยามขังเงี้ยไม่ยามนะลุ่มขังเงี้ยเลยเลยดูจ้ะนั่นสุดท้ายจำพูดเลยมาทำได้มากี่พอพี่กี่ drug กี่ issues เองก็ไม่น่าอูบราดูมาทำได้ดูก็ police enforcement กี่ side กี่ดีการี action เราขัดไปกี่ดูก็ควายที่มารู้ไอ้บัดดี้หุ่นกี่ drug ต่สมัยนี้ involved ตัวมีสิ่งสินะการมามาขันกี่อาส่วนบ่society da or system da adu do exploit tawraga mogi drug ki business se prosper tawna ba exploit tawra za yamna alarming oiba issue se sigi drugs ki issue sineba sarkar na supak pai daba if I'm not wrong Manipur sarkar na 2018 da matam dagi chief minister
nongthomam birin magi matam dagi masi sigi drug se thingapne ba sarkar na su drug thingba matam da drug haibadi just poppy khatangra ate yaw dabra haiba se phajana kaino mayam da gyan taba watpra adugi su phajana thausa daba mayam na yam luna khandaba hai tare drug tegi mayam makhal mayam sunga yaidana yam leba adubu India da drug lakhiba mayam sing se drug lakpa se yam na kuiriba pot natre Manipur da drug phaba khotpa border da phaba haiba se the same was raised in parliament since 1970s 80s adwai de su Manipur gi matam de gi luchingba Rajya Sabha gi MP Lok Sabha gi MP sing so adum puthoga cross border gi phai khotle hai bese adum alarm adum toraga ina thing zabada adum lai adubu ngasi phau basi sida adum ningera adum lai sidi tasengna di egi wakhan di it is now for time to revisit the existing laws or existing system or setup of the government mechanism sarkar gi mechanism se hetang robust oina kaino revisit to matam yorabra haibase egi wakhanda leijai maramdi drug ki phataba gi du adum hairabasu adum yam na adum haiba yaba panba yaba yam lei ado isu edurum da lakcharoige effect impact se Manipur da 2018 ngasi 2026 it is already 8 years matam digi sarkar na former CM na hodokpa war on drugs to kayam yam na kadai phau na effective oihibra adu ma resign tar matung da su point amadu da yam na clear cut ne war on drugs ma khata na dum chathapiu haiba se ba gi resignation war on drugs in azu is it the cause hoi amarom da oye maramdi hojikti narcotics khatang na pot na teba sigi narcotics kangbu si sina violent terrorism phau se activities phau se paikhat pane ba suppose khudam amada chusampur da henglep dorom da drug phaba chatpa kangbu singdu popi yanba chatpa mi singdu drug toba kangbu duna popi grower hai tare cultivator singduna nume khulai phajaba paira aga policing su da kapne attack to silakpane haiba so we have already seen ado itaradi adugi do terrorism ki activities amane ba ado itaradi narcotics te ki paisa phangi ba terrorist activities to khiba narco terrorism haiba se leite haiba yade ba now yam phajana le adugi do narcotics si sida mayam pumna magna Burma dagi adum drugs mahal sing du puraga lakpa yadabnina lamhang adum chawna lum dei leirabnina atei vegetables ko kobi hawai thak this and that atei mayam thabai muhutu da adugi drug tu thar adi maroina popi du thar adi later on kari yamna organized magnatrabasu professional magnatrabasu moi masagi industry high tare ko factory gumba set up to batara di they can convert till brown sugar more profitable oigre hoi yam hena profitable oye ba brown sugar hek matung de di number 4 brown sugar se number 3 hai ba ta bane ba ko brown sugar matung si se da number 4 ta bane ba so adumai to dina magi hoina locally kani hai ki ba popi dagi opium tarak padu kani haiba gidu natana kani gi mathak level higher level to the convert to ra kan da brown sugar haiba number 3 dune ba number 4 mak di factory mak ti latest why sida aina paus aina su mi popi grower singa dum hanga kan sida su kan na hoi number 3 phau budi phajana towi so adu kangbu duna ekhoi gi locally or own soil ekhoi gi lamda su adum tobana phawagni maramdi ada Burma da chatlaga across the border chatlaga makhal puba mahut da khoi sagi home grown kaino gidu opium gidu adum lamso dum lebin lamhang paisa yam tan yare sine ba yamna lucrative oin leera panina sigi poppy gi cultivation se grower sing se masing hengal lakpane ba now adumak natana irang lakre ilang ra kan sida yam sathi na
kaino se hen khre ba estimate se yeng akan se da research to ba kambu su family ram gani ado itar ba su just cham chamba mi aina su khol akan se da drug tagi maroina popi dagi pesa taliba ching dagi maroina hills dagi kambu sing se yam masing hengat khre ba adu dagi maram oiduna moina di hojik phawba sida haiman de haiba yaba amase even the hills people maroina cookie hai tare cookie community cookie mi sing duna maroina koina dum palliba moi sidi manipur sarkar gi kaino gi paisa budget scheme adu phau phang darbasu moi di yare haina khallaba adu gi phau matik si yore haiba drug ki paisa je atok ki matik lei khre ba matik lei khre ba economy se yam wang khre ba manipur state ki budget ki se manipur tribal affairs da gi oro minority affairs da gi oro ate da gi welfare ki schemes phau phang dra ba su modi they are in the position to survive themselves because of this drug money haira di haiman bo ira moi ba e yu wakhan da di because I have seen the lifestyle I have estimated and I estimate to akan se da yam masing henga yam na wange ba moi gi economy se why khodam amada imphal da gi sorry Champur da gi imphal lak pa se normal time da chani ne winger da lak tar adi or bus ta lak pa tar adi 200 rupees adu so 1 hour drive ne ba adu sing du kala ga hojik se Aizol da 12 hours drive 3,000 to 4,000 paisa piraga chana ba khot na ba dum to is almost approx 5,000 1 hour lambi 200 rupees hojik ki 5,000 si sida kaino da Aizol da moi he 12 hours zoni chat khre ba up and down dum chal lei ba oh up and down dum chat le for them it is new normal normal tare ba adu for government employee as well for everyone adu itar adi manipur sarkar na noi di imphal season ba yada bani na noi gi se adum Aizolom dagi Guwahati dum phawra bani na dum lying ba chat pani na noi gi kano tolop se or allowance se hengat pi ge hai na adu gum ba suklei leite ba oza adu di huziki Champur rom gi moina IDP sing ware adu ware lem toksina bangak to adu di paisa yam lei rabni no adu makti oiroi toksina bangak tane hai ba yaroi we are just talking about the general economy coffee growers general economy dak gi money dagi laiba kaino do moi gi economy hengat le hai ba du ne ba otherwise gi wakhan da di moi di yam maitai uba khuding ma maitai phangba khuding ma hat kani phu gani hai na up to the maximum level sida yam tension leina hek uri ba maitai accidentally changhi ba mi sing so hat le even risikanta phawdi hat le da na ada leba pi ba adu gumba mi du na yam na hostile ore ba maximum level leu hi ba mi du na ko ki kangbu du na admai na dak to kaino adu gi sentiment phaw pur ba mi sing du na aina thamjaning ba point di matam du da kanna torak pa mukna ba matam du da moi economy du kaya muk wang bra hai ra di yum su phajana saba ngame ba nongmai su leiba ngame ba aduga moi gi family su fit to ba ngame ba where will they are imphal da di ozan no aina yengba da sigi police headquarter ga anoba secretariat Manipuri saba na tana atok padi anoba building saba lingkhat padi edi ude ba kaya ude ba in the last 3.5-4 years is that economy se phatam tam thina down wherever whereas you go to Kampopi or Jalal you have been traveling you go to Champur you will see lots of new developments new establishment to hiba anoba yum sal galiba market sariba mayam generally in haibane ba ko adu ying akan sida ada ching the so IDP gi lai ba yam yawe adu kangbu du natana king in the last almost 3 years is the ying batara di chingi economy se kadai dei la pra lan su theng nei go building su high infrastructure sem gat le private gi no ba gi hospital ha le khadai ni no ba gi shops and establishment yam na ling khat le ba so in the last hoi mi masing hengat padagi adum kaino to go da bu maitai kap na bagi maitai hat na bagi damak ta paisa su khai gani paisa ta na gani
ko aduga yum fit to ngai gi so paisa kaino to ki gani marak du da muk wang ba da building so du sabang amba economy du karai kari economy no hai tar adi ayam ba du ying ba tar adi we can sum up that these are all drug money ne ba drug money aduga drug maram di sarkar thabak to riba mi sing just 40-51 lakh do da just to feed their family ne ba yum sagi hairedi kaino loan lo raga duso muk sinba neba if you look in the general economy seeing a consider egidi I may be very blunt in a ying a consider ching the kampu headquarters sampu headquarter adoi headquarter sagat liba infrastructure sim yuba private gi mayam sing se ying a consider in the last 3 years kalak pan na de ko kalak pan na de ba mo gi but economy do ying a consider di so hoi narcotics tagi business tagi to hiba paisa masing adugi maram oiduna hoji phawba si sida lanse luisin daba because adudagi hetang kaino law and order se lanse le radi breakdown le yeba terrorism activities adum chathar adi hojik su yamna drug ki damak more booming oya yes absolutely adudagi neba hojik mayam Toriba mayam sing se phabasu masing hengat ledana phabadi kesu oideba I talked to one of the victims of this drug peddler gi victim si sida moina hairi se akhoi di upai leitre hayaba upai leitre kan se da toba pot ne hayaba very clearly admit to ba ngon do janando because I've been interacting with many people says na moina di upai leitre kan se to di apang ba mi dum tai asi matam la kan se da to hodra di farak tagani so we don't want to miss this opportunity so yamna phangdra basu khara adum phangbani na hojik se matam ni punchi chup na to ba ya ba pot occupation mak na trabasu now is the right time have the hojik crisis is the right time for drugs business to boom have hari ba mi sing su yamna Indian system Indian gi law se yamna lenient oiba yamna lenient oiba aduga convict taba haiba se yamna atang ba pot ne ba convict taba mi sing duna adum yazaraba ne ba because Indian system of prosecuting or convicting somebody else evidence aroi bi mama sa adum yazaraba ne because there are so many loopholes technical procedural lapse ki damakta yamna leiban ne ba hen de tora kanjida so it's very rare to convict ko drug ki business story ba mi sing se convict taning ai se very rare ne ba so do gi maram oiduna I think government maru ina Manipur sarkar na war on drug se yamna adum committedly adum to batara di they need to enhance because Manipur government itself is also a part of the victim ngarang magiso so see sida to come out from this to tackle this kind of terrorism activities most particularly from the narcotics business to hiba missing the thing na se hai taradi government se fajana seriously even tangai federally Manipur state government na NDPS ek mak na wang bada masagi state ek su amas semba yae ba du phau su sema akan se da we need to fight this drugs ko aduna trabadi khoi gi se punsi se population se dum hengatle the number of drug user will drastically jump up adu already Manipur se kamaina shanti halakadra aidi yam thajaba wale it's time for the people as well as government to collectively fight these drugs okay ozan takui baje hojik khoi system the loophole je phajana moina kaino tawre exploit tawre adugi mathakta hojiki crisis leibasi drug ki business ki damakta di yamna phaba tanjawab ni na crisis edum lehening bayu wafam jini hojiki drugs trafficker sing na fungdor paje ado ozada lotion dringai da question macha ama khatang hangjahoge hoje ozana ngasai pambi bada poppy grower sing da judum wari saba gi hypet panbiki aduna drugs in a society that sokhale haibasi gi di mogi wakhanda di kari su leita bazala mogi conscience study kari phau bazala paisa phangbadu khatangra moina khanbaje moina tawri ba thabak sina moi paisa phangaju society da di sokhale drug chaba mayam leirakpa sigi di moi wakhalon da kari su leita bazala oza yam nang pa pot se poppy haibase government comes later on masada lady ba church sing na su phajana thingye ba oja nando church na phajana thingye ba adugi mathak da sarkar na su state government na su kan na to paikhat le ba war against drug si matung si da adubu poppy cultivation se adum lady ba even in a Christian village why
Sineba, Dudagi Moisu, are they not feeling guilty Masamak na later? Sineba, when I question say, Adu Agisu Yamna Hangingai question Amane, Asu, Adum Haleva, Christian Su, Fazana Christianity, Sakana Su, Isona Su Tingi, Sakana Su Tingi, Adobu, eradicate Tobongam, the Bazanando, Kanana Chat like Adudi, then somebody say, you people are narcotics business. Drug peddler haita radi amuko adu susauba aisu so tasing na di si the responsibility se loina makineba charge na su thinga karigi effectively implement to bangam daba sarkar su thinga karigi implementation to bangam daba ko praja na su khangna kari kari to bangam daba church su tight yam chawna pibagi thingbangam daba zala adu gi angle su yam chawna lei ko adugi angle su yam chawna lei adugi maram oiduna adugi so another level of debate amani adubu thingedana jinadi thingedana yade hayedana charge na di fajana adu sarkar na su thinge hayedana so there are many system where government na su share khara loraga thadop piba gumba to ba yam leyeba sigi entire ki drug ki kaino ki pot se chapter se yam vast oireba we cannot focus only on one particular point. Now our main concern is to the grower. Noi maru hoina lamlei lamdu forest kok thokonu phajana thammo sida popi thaganu haibaneba hoji khoi gi concern khoi na uriba pot se adu gi level sing du loichin se haita radi phajana government na leriba resources horticulture gi kari lege agriculture gi kari lege tribal affairs gi kari lege resource maximum kaya lege affected area se kaya yam badage grower se kaya yam badage haina resource mobilization fazana to ra kan sida eradicate to ba yae ba at least Manipur gi lamdi Manipur sarkar adum to bangam gani ba sigi synchronize to bangam de ba gi fazana ka resource ma se pool to ra kan effectively to bangam de ba gi ne ba tasing na di okay thank you